What's up, people? Johny here again. Dukan amakak sida Singjamei Mayengbam Leikai da ko akoi yumgi ek manangda NRL oilpump leibudo. Adudeida yamna pikpa dukan amakak leib ko. Urban outfits ko. Dukan se hangri hayeng launch tawduini aduga dukan se pick yam pi picture ga sung sai post se mong tawa yam yaoi ko. Aduna correction thorong ale. Aduna मैम सिगी मफम सिदा लाक्पियो हयेंग लॉन्च तौदोइनी अदुगा आइगी तुंगदा लैरि मैम से लेडीज की कोट कुंबा अदगी नुपागी के टी-shirts फजब फजब मैम यावरिबको आई उचरके लोय फावि येंगबियो अदुगा लिमिटेड स्टॉक निको सिगी से विंटर की से लोशलकपनिना हजि सम विंटर की टी-shirts केनो कोट मैम से यामद्रे लेडीज आक्तगी निको अदु दुकान से लेडीज एंड जेंट्स की निको अदुना आई हबजरके वीडियो से लोय फावि येंगबियो सिदा ले अर्बन आउटफिट साइज को दुकान सी मनुंग दले इसी अदुगा लैंडमार्क सी इराई लाई रेको सी मयंगबम लैकाई की NRL oilpump न लाग पिरो सी NRL oilpump सी लाग पिरो अदुगा सिदले दुकान पिक टिकर पी को सिंगजामई दनी लाग पिरो मेन रोड तो तुम ले रे सिदा अर्बन आउटफिट्स न थारे अदु नाकंदा एयरटेल की रिचार्ज तो ले रे NRL सिदा ले रेको अदु हापेट सब चांगा योंसी अदुगा सिगी मफम सिदा तौरिसे कमाई तौगेदा लेडीज की कोई फैशनेबल होबा कोट कुमा मैम लेरेको सि लेरे कोई विंटर की को सिस लेरे फजा फजा बाय पेट पुतोक जाके अदुगे पूरा हेवी ड्यूटी नि कोट मैम से फर की को अदगी सिदा सुलेरे खुद योबा Sigi price si, मैम Sigi price si, कनो लाइक करने को 699 करते नहीं याम न होंगे को अदर मैम लेशन भी हो रहा है नोंग तारकिनी तो लेडीज का तक नहीं को नुपा गया होते को सी 699 करते नहीं अदगी सोम दर अमुक कोई फॉर्मल लाइट और सेमी फॉर्मल कोई कोट नहीं को कोट अपाब नहीं सी नमुक सी कोई ऑफिस वेयर को मत होते यानी सी ले रहे नुपी की नहीं को अदगी सिदस लेरे अदुगा सिदस लेरे अदुगा सोमदस लेरे को सि कोड्रोय ने मनिंगिसना अदुगा सिगी रेटना अदुम 599 and -600 माइलानी को अदुगा सिदसु 699 की खर लेरे सिदसु को मसागी मा ग्रे कलर की तो सिदा मु ओल लाइको सिदसु यिंग बियो बे यामना फैशनेबल होबा केनो ngakni magi pot ngakni ko MRP tek ke kilo yori 1499 adu sideida 599 699 loi lani ko si kodroi gi kod atien mai tare ni pi ki ko nembio duka stasu pazawam lai re yamna ni pinam lem yam lem ga do ko lit pa atha ba heavy duty ni ko aduna office ka ba Zara city some fake ni 1000 mai wani da sim ko brand ni le ko C5699 la kani lega sida su jek afa pajabam lai duka manung da su ke coat ke leri ko de pajaba tha ba mu su le ni pi staying view habe C699 la kani ko magi tek ke loi da yori the manung da yori si pura tha ba winter की होई दुनी को नोंग तार कान लिपेन होई दुनी अदु ऑफिस वेयर की दा नपी की दा अमुक सुले रे को कोट ले रे को यामना फैशनेबल होई कोट मैम ले रे हाइतार रिव्यू देगी से सुले रे देगी से सुले रे या मैम ले रे तो से सुले रे तो लाक पिरो अर्बन आउटफिट्स सिंगजामei Mayengbam Leikai लाइरेंबी लंपाक तगी कि नंगाई दर NRL पम लेबदो अददुम लेरे सिस ले कोट में हमसे सिगे कोट अपाबा सिंग सिना 599 लोई लाकनी को सि 599 लोई लाकनी लुपसा ट्रुक कोट फंगबा हाइसे कदम केंगबिरो मैम तिरसु लेरे दुगा सिना मु कोट से किदंग अथाबनी
ko heavy duty ni sida su yam lei fazaba this lei athaba sina 699 lakani crop na 599 loi lakani ko aduga muk nupa gi da muk ging si nupa gi da zik winter gi pot lak the ko summer gi aktani se lai si Calvin Klein gi si Calvin Klein ni si ke ko adagi sina Zara Bangladesh ki tuni ado mayam de bhaije ge si ki se original amata na te ko copy aktani copy er ga su yamna poche summer gi am nuai da pe material do yamna apa material du ne wo si se adam la ga pe de yeng bio t-shirt sing si me am de si Zara ko Zara Bangladesh and Thai si ke no aktani apa kui summer gi lit pe am nuai bo me am du ni ko si su me am de si le t-shirt ko printed aktani t-shirts ko Zara si su Zara ko magi doina wax di yauri ko ado si original di na se de ke no aktani copy aktani ko Zara yaure ado Zara si 250 rupees aktani ko si le me am se si Zara me am se 250 aktani ado na de Calvin Klein gi si ke no me am si na shirt me am si na 300 aktani ko si me am se am le machu me am le machu me am le ko smaina la machu se smaina se am lai ko machu aduna sila ime am se ke no aktani size M le L le XL le ko adu le se summer gi me am la Zara gi ko Calvin Klein Zara le re adagi poti makha de me am le ko aduga nupi gi da original da ko gi Veromoda ga only brand ko hojik original da ko me am le re si Veromoda gi ko ko gi high neck haitare asang ba nupi gi ado si gi si MRP je 2495 ni rupees le si gi sa pidingo brand name piding view original ni ko si le sa adagi si sina only brand ko MRP tek lo yawi 2995 ado si su yam lai manung de su me am le ko si le yeng view summer gi de su ko 30% off kind of am yawi si price tek lo yawi ko only brand duga sina mo pigi ke din cardigan nai dura si ki se ko khanja tre am kana si Veromoda gi original brand ni adaki tapet yang Zara ke si daga yawi man brand ko aduga sigi cardigan sina 350 rupees aktari ko sigi sa cardigan original brand ni aduga 350 aduga sigi se sina 400 rupees lakani ko aduga samna kanda sleeveless ka su yauri se ko si 300 rupees kaktani ko aduga apa bada t-shirt su nupi gi ko top dai tar si yam material si yam no phobai tar aduga my brands everything view ori ni ko price tag yauri ko aduga sigi se 350 rupees lakani the gi brand se pena maming yam kan khang do brand su yauri ko aduga simaka brand ka can avoid the sina 299 maina lakani ko maina 299 rupees lakani adagi si original brand ni ko sigi sa full sleeves ta ki price everything view aduga brand saving ko 399 rupees lakani ko adagi nupi gi lower da haizer ka lower da sigi sisu colorful oiba ko gi denim gam yauri jeans yauri ko nupi gi da yam yauri sapet ai keno si ujar ke ko magi brand si tu appealing view original aktani ko stare yauri me si yam yauri si original aktani me view ladies ki lower di me am lei ko am lei aduka sigi brand ko gi kut pajama ni ko nupi ge pajama ni aduga brand si W brand ye si jo original ni view price view 599 bibo cardigan sina adum makoina 350 maina ga dum yon thora ni ko sigi sa
Duga, Stesu, the Piggy office wear, the Chinos, the Piggy, the Chinos, Kimiam Lake, Pazabaza Miam Lady, red color, Kimiam Lady, the brandy in view. Originally, actually, CD can open a tea, copy a matanateco, she's like Miamsa. See the in view. Price Muskre, because the in view, the original in view. See brands, the price is the in view. The 2299 is price cause the yori pink color colorful way on the yam yore duga see W brand gi pajama ko bigi 799 or se koina 399 line lakani duga Veromoda gi the original kogi denim gi da ka bigi the original price is 2695 ne le ise duga sigi se koi 700 rupees loi thado ani sigi sina kogi Calvin Klein gi kogi men gi full sleeves ka sigi adu sina Levi's ki ne ka yam nei re duga Levi's ki sina koi sina sigi sina 499 thado ani adu sigi dum 499 lakani ka sigi dum 499 lakani aduga 500 rupees side ne copying agni aduga t-shirt se myam lei ko Zara gi t-shirt se da myam lei tu adu se lothoko sang da bagi keno si Zara gi t-shirt ngakni 250 rupees ngakni ko mapana thili myam du ni yam yeng print ya pam print da nei ani ko summer gi ko option gi kitang aisha le se ko aduga size ti keno ne medium ne large ne XL ne double XL la gani aduga season da half shirt me am duni ko ara me am sigi se black meaning me lera ga di ayu pung tara ma khai gi dum heng hang hok jara gani aduga keno dagi pung taruk nungdin gi pung taruk ma khai da odum hang ne ko lak piro ai samuk sidum le jara ma ge me am ne rasi aduga sigi nupi gi code ko ba ke gi me am se limited stock ni sigi me am se hana loksin bi oro yam no khongba rate ka 699 loina lani 699 ga aduga sigi me apaba sina 599 adumai loi la ani aduga nupi gi lower da ko gi Veromoda ne aduga only gi brand original da ka price tag your MRP price tag loina bo yor kani adugi da koina 699 da loina thador kani aduga W brand gi ko gi nupi gi kai da pajama da na koina 399 admaina loina thador kani ko aduna lakpiro ma'am aduga sigi se urban outfit saibane ko Singjamei gi haidabiro Singjamei parking gi haidabiro aduga ahan bo oil pump do adu lakpiro NRL oil pump do adum lai re ko adum urban outfits na dum tharam ni nakanda Airtel gi recharge to om ke lai ne adu ma'am la hayeng thingna